ስሜ ጀማል ሰይድ ይባላል የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው እኔ ካንገ በላይ ያመኝ ነበር ያዞረኛል እንደውም ደግሞ በከፊል ጆሮ ያለ መስማት ምናምን አጋጥሞኝ ነበር እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሲቀጥል መጀመሪያ ወንድሜ ከአንድ አመት በፊት ነበር ህመሙ በጣም ይከፋ ነበር ራስ ምታት አለው ጆሮ ለመስማት ብዥታ መፍጠር ባላንስ ማሳጠር በጣም ብዙ ቦታዎች ሆስፒታሎች ምናምን ሄጄ ነበር ያ ወደዚህ ጠቆሙኝ ወደ ህንድ ሀገር ጠቆሙኝ So after I examined him clinically and did his evaluation, I found out that he was suffering from a large cerebellopontine angle tumor on the right side. Cerebellopontine angle is a very tricky compartment inside the brain. It is on the back side of the head and it's a very shallow compartment and that has all the important cranial nerves in that small area. So whenever a tumor occupies that space, all the cranial nerves get entangled around the tumor. እጢው በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ እንደሆነ አይን እንደሚጠፋ ባላንስ አሳጥሮት ፓራላይዝ እንደሚያደርገው በጣም ብዙ ነገሮች ነው የተነገረን After I counseled him, I prepared him for the surgery and I took him up for the surgery. To make the surgery more safe and more effective, we use a technology called intraoperative nerve monitoring technology. The biggest risk while we are operating a tumor in cerebellopontine angle is a damage to the facial nerve. The facial nerve is a nerve of the face that controls the movement on one side of the face. So this intraoperative neurophysiological monitoring helps us to gives us a real-time indication on the location and the localization of the facial nerve in respect to the tumor. We were able to successfully remove the tumor completely. ከዛ በኋላ ተተሰራም በኋላ ያለው ነገር እስካሁን ድረስ ተተሰራ በኋላ አልহামዱሊላህ እና ሰርጀሪ ሰራኝ ዶክተር በጣም ሳላመሰግን አላልፈም ዶክተር ሮይት ይባላል እሱንም በጣም አመሰግናለሁ እንዲሁም ቢኤልኬ ማክስ ሱፐር ሆስፒታል እሱን ሳላመሰግነው አላልፈምና በጣም ነው የማመሰግነው